Kublesh when people parlok break baju peg bersani ya kan channel mau benar. Te parlok bro mentang wan rais pi bentip pi ya ka jela kai football tournament ka he ba po West Coast District hapo Madan New Northstone pala penyait dakan New Northstone Sport Social and Cultural Club. Te ya kan ka tournament ati brukum ka invitation knockout football tournament arjar fly arjar arpo saw. Te menta ka kenti gal poisha ka quarter final kan sedang no nadu ka kan lai direct brai banikong arjar arpo saw ka badai menta ka teohi singi sajan. Te hak te si gaji kun kalong hapdeng ka Ribhoy United kan kun persa ya ka Liang Mai SA. Te ka Ribhoy United ka de klub ka ba klan bor bat ka ba radba ba nena ka nong ba Ribhoy. Pat kumjuru ka Liang Mai pat ka de ka klub ka ba klan bor ba napo ka state Nagaland ka mun ka jalan Nagaland. Te ka ne ka Liang Mai ka de ka tim ka ba klan bor ba hak ka first round ne ka round 16 ka Liang Mai ka penlim no ya ka Langsning kat ba ka Ribhoy United pat ka penlim no ya ka Kamchan junga ka klub napo West Bengal. Te mentai kini berarti league tim kini wan ban yakun sa syaka quarter final ha ka tiga sni sajan. Te ka jakun kalau ka itna ba hadu kata nomor ba na ka Liang jong ka Ribhoy United ki player ki babun de ki player jong ka Lamare bat kumjuru ki player bari. Te bari player bari gidon hak ne ki jela kai bladap ka Ribhoy ka don hadu lain ki player bari te ngin dia pesa menta hak quarter final kan ngut kin wan ra. Te ka Liang Mai pat ka de ka klub ka baklain bor bahan napo Nagaland kala pen kre panon ba i player ki ba come to be issue hakum ha ki ba menchwa te mentang ngej bro arti tim ki long tim ki ba klain bor ba pan yakun ha ka te ga sngi ha ka khala te ga bening kong arjara pho saw ko bre sngi sajan ya kan gaji la kai an stang nadu ka por chibeji steng no phai sngi. Te hak te ga si ga ba kham skol tana tishu ya phi ki parlok dawan pek ya ka jing ele kai namar ba hak te ga si ka dan rum ka lucky draw hak ba ka lucky ka baning kong penyo da ka Marti 800 ane da ka pisa nyo po hajar tingka mula da pi job la da pim chim ya kan ka Marti ru penyo da ka pisa nyo po hajar tingka ka ba ar penyo da ka pisa ar po hajar ka ba lai chi po hajar bat ka ba sau san hajar bat ka dot tiket jong kan ka lucky draw kan long chispa tingka way kamu chispa tinggal si tiket kemudian ada pitit san spa tinggal penjual prateli ki tiket telah ada pimhun bantit tangka way pila bantit adu san spa penjual prateli ki tiket kenapa penjual ya karena ka martikar la ka pisanyo po hajar tinggal ke baningkong te kum duru ya ki tiket ka ba pisu chispa san po tinggal ka bairung ya ki tiket ba pi wan pe jela kai en pen la kai lucky draw en pen klein osip ya ki tiket bairung pe football jong pi te kemud yaki price and ai da kino penjat ha kate si kat no pinjo and reba yaki price pin yaki tiket jong pi and pen la kai da ka lucky draw ti tangkane kublesh with the people lok bro ingin second do ha kate si sajan ha po Madan New Northstone ka je kun kalong dengan Ribhoy United FC kan kun bersya ya ka Liang Mai SA ti tangkane kublesh bun